madari ko mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosat de boleh na lupa sapinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya kerobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, betulnya bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pomiku ipa lupa memang ni wai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betulnya yaki buarannya leten no. Ipa lolo nya be magi na le na lupa lo bandreng na takko mapat dia aja na nakepa dia na marigaga na palaba agama iya palaba pendapat na roto panditero iya mi ko kepa memang ita me malai dia na cocok apa angkat to gaga kanukun na sapinge itu tak paresai si bawa ya tu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga ga yero tak gatung yang katu sapi deka ga yero tak gatung yang monri dia na wedding cacat dia tu sapi poki dia tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nak naik katarak angkat tu putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding pak matan ratu ko sapi buta ma putih batu matana biasa na podanga guru taro makadaka agan ni tanre sa pingi kubute na sama gampang lolo bawa no pule banre na pamupa taselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to arti dia na buta tu jadi kator anu na sa pingi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isa pinna risesena tau na tungkari sarolap bi tapi ya komega kita mak na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utanri pu imang kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gere rangi napaha ko imangnya pak zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresange ajak lalo tagere isa pinge okko yolona sa sibawan na mega tau de na paratika ngo makarobay tau na patatong isa pinge na sakira ngoko na pamadipung ngoko na panagere nang kami ro siban na sa pinge tatong ko sidapena naten na bitta jangan engkau menyiksa dua kali binatang mugere to ni muselang ito ni iya tu nateng ina bitta nateng iya na tu nasa tau patareka makada aja mugere kedua dia na tu na me malunra daging namuan re tu dasa pipure maselang iya jadi aja ni ya makanja ko manu pu imang tasuro man me beto ni teripung iko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapa kak mak gere dia na kita yang kedua ia ridi melo mak gere tataro disunahkan ipalinna iro piso melo ipake mak gere okko yawana allonna iro sapi melo igere palinna i bangkung ngokoro apa iya naro onro deni tei sapinge bangkung pak hakikin itu sitonganna perentana aja mau pitangi tu piso melo umpake mak gere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na pada wah aja iya dena wedding nalarang itu kaidah-kaidah itu masangi pisok ko no iya pak iya di itu imangi mariolo ya pak antara tara bangku na tu iya ko bangku pak gere memang demeto na pake imam monri to manabi tamako ko macapa iya mandari ta makunru-kunru bangku na pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na ci di saping pura ni nak geger na cia makan de nak demper ngin apa na lerci de palanda pawita de mo pana metam upasangi pu imang nige gamo ka pasaldo na masigi tadi nige ka taliangi bangkung pu imang
Aja noko may maliki bangkong pasangi online. Angkat tu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ini. Atau angkat tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si di juta lebih layase. Iya. Taliang pa ya ko yaro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukuna. Dene pa calling. Ko yaro matara me mato na sabak namo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gere me mato. Boleh pabere jaji. Iyo po di bangku to ko si drape bangku pak gere tanya je bangku perak ya kibo bangku. Perak misitongan alai model minan caji bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi man caji bangkung yo pero bangkung mematok zero karbon asana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia namole konakan na darah. Jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imange memali pandi ulu. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota-kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako mani ro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masih sakit tu apalagi ko ya tatarpa juta pa angka to pa juta ke pa juta setengah apa ya ro waliro ya gesan masih penggabungan bajak tanruk manang parewana 2,5 juta. Jadi iyo poko iya moro pak berikange tali bansane Tramontina cak garpue makamoto ga masempo FDA si di juta lah makanja nih pa madu perupa mo tu makamoto imata anak taya anak makokoy namoji bayine tamacha to ni masopi mace ode itu mako ga makun riyo ko may macam ni maceo deh. Cinampak tu naceo deh. Jadi roh kong kagak surok bani. Kemudian engkato agagaw pasangangi maka dia komelo ki makaroba. Ia natama na ulas sulhijja isunnakan aja na tatoba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ko tama di sulhijja namana saki memang karoba aja tatoba aja takelu. Jadi aku meki matoba meki makelu atau ba memang di sebelum tamasul hijjah capak nasul Ka'bah. Dia haram isunnah kami. Berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepek. Tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali liak ko dia ni kelu. Kata mako tu wae patodo itu. Jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapak sunnah na deta jamai berarti makruh. Jadi itu pada koy masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapalah sunnah. Tapahangnya. Jadi aku makan disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalang. Tapi aku demu jamai demu madosa. Demi tol lolongan ngapalang. Yang riasa makruh. Tapahang ini. Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah. Neraka capana. Iya, ya nak kana bid'ah teh, kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana, ya nak kana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko alasan. Pada ko tumajin disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolong apalan na bismillah. Kama kiro makruh asana. Pada mo ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya kok dia tak sampaja sunnah makruh. Apa sunnahnya salat 4 rakaat.
Makiro apa patan raka tu sampai jas sunnah imon rina isai. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engkau tahu 2. Imon rina loro apa to? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imon rina magharibi 2 to. Yolona isya 2 to, imon rina isya apa? Engkau tahu 2 malam ni. 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imon rina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu. Dia nama dikagah. Karena tu iya. Apa angkat tu hadis na Nabi ta man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilan. Nigi tau mas sampai jas sunnah patan raka yolona loroe, patan raka imon rina loroe, nah harangan ipo Allah taala nagissa api neraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai jas sunnah patan raka yolona asarae pada ina rekomend re umrah ka cicang. Ya ko mas sampai jas sunnah patan raka na imon rina isai hadis apel ko Aisyah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imon rina saya kota jami patan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Iya. Jadi tapi upasangi ya ro sampaja sunnah pak imon rina sampaja paralue aja nano ko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawe lo bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau letu bola nanti nana sampajang jam mami mana ko masigi. Pak maka te tahu pak nak letu ni bola nana sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita napodangi sahabat la taj'al buyutakum maqabira. Nabi terumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabira. Aja mu panca jiki buruk longi bolam. Monrui bawa matin roman rede monrui masam pajang. Agana Nabi tak nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalam. Patarangi wi bolamu nasi bawai baca Quran basam pajang. Tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi ni lo bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non rui malaika tu boleh nareku yun rima sampajang. Non roi malaikat tu boleh ko yon rima ngaji na lawi malaikat na turungi malaikat tu ya masigi pak mak baraka ni dena ya ko masigi mana sama baraka maka tu na sabak non roi malaikat patuli non roi te masampaja jara tau tama masigi de na jenne ya ji baraka meto tu bola tapi makaleleng ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamera ilalang WC na. Iya, biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tahu berhenti ya. Nah, mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia rokok tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. To milau alin rono ko jinengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar. Maka je kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lah ko kamarata ya na tota masih ko kamara lari si rewa de nak de. Tuliuk ko itu macen na tu na tahu na mega de na me matin romatanna. Madari ni radda samaran ri maga bali bolana na nasasay. Nasay kami mangje bali bola ko na lalo mamicu. Ini di alasan na tayali na maki alasan apa tahu na. Tapi dito kago ko di. Iya, tak hindari. Tapi deto ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja iya pelik ko kilala kamara emon roese tata tutup bawan pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan nasi baisa liwanna ya ko masuki talaca supaya aja nato tak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lolisu ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang iya sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak WC we anu bola aju jadi makabele munri makabela yo pui di makoko ade masih garu-garu gitu onro to na me garupan lasa gitu tapi de to de nak hara de angka biasa kada menjaga